Bishabeles, bishabaniles, sukile, walkila yambalo, kabati uhelta, nip olal, ikilak amike, suchikulil, tele Yucatán, yambalo, kabati uhelta, wix, aik, auheltes, levalo, geloba. Más como tumulail, Sepredei, Centro Estatal de Prevención del Delito, Beishan, Gelas Hol Popil, Nahilov Shock Secundaria, 14 mectan kahilo, tak paho ichilupe, much tambaril, Utel Uchachi, Tico, Hetziko, Bishkumbeti Lupek, Silil, Penuk Besahiluka, Programa Juventudes Yucatán, Bashkubeta, Tsikbalilo, Gutsabatile Palalo, Shognalobo, Yolal Mayo, Yolale Ushul, Mama Kushul, Yolal, Big Tabaco, Kaltal, Bikuchau, Droga, Wabash, Beilo, Umeyahilo, Umolail Sepredei, Tutsahu, Kaholt, Lemaco, Holintik, Lenahilo, Shoka, Bash Meyahilo, Kumbetui, Bash Kashantal, Yetelebalo, Keloho, 222, Upelenahilo, Shok, Kun Takpahalo, Ichile Meyahilati, 14, Mektan Kahilo, Waitulu Yucatán, Ukabeti, Lucasa, Januyek, Paralobo, Mauyakuskuba, Ichil Kalta, Talamil, Kutasik, Letie, Droga, Beitun Shano. Ulak basil tu kahil oshkut skapti beta bu hets u kasal ma beta bi kasab u hokole parlo bino shimbal tu kuchil sendero jurásico yantunas tu kahil chikshelu puerto hecha wilikesh heloti hokle paralo helobo u shol popil u cambia sahil primaria tio molai cambia sahil secretaría de educación adlemi arjona crespo etru halachi lo mektan kahil oshkut skap Juan José Martín Fragoso Letio tun tak paho ya lu hokole para lu bimba lobo 13 nahilo shokil primaria y el 9 jumpel el secundaria 140 junto lu shoknalo tak paho y chile shimbal bisab betle palo heloba beituno kahik letie bastu hets ojalá chilucatán Mauricio Vila Dosal yo la kabisak le paralo te kuchi la ukaholto le kuchi la ukaholto bishletie hachta uchben balcheu anchahyokol kap hachnach kin hiakoba Oli tulaklo bine hachle bublachle beitako binkachule beitumbing betanilo wawa kuntalo tel tushano beyo malo teluk holtik le paralo le balo kelobo Ichulak bashilo ulak uhatsilu tsaba le bakunati mehem paralo tsokuhets el tushan 19 tak 20 de septiembre paralo yantio 5 tak 11 habo yanutsaba tio yash umpel ule bakuna paisero ti 19 kajo tulumile Yucatán Chenupel Ingutzabel, lunes 19, Tetis Chankom Samahil Mayapan Juji, Guayma Tishpewal Saklum, Chochola Santa Elena Yetel Sukila, Yetel martes 20, Tukahilo Akil Kawach Ixelu Pueblos Itas Tecom Tunkas, Tecanto Yetel Tecal de Venegas Becham, 20 tak 22 de septiembre, Saklum Yetel Sukila, Tile Macho Machuk Pahagubaku Nabo, Manal 18 Haptio, Beicum Betvilo, Chaholtan, Letietun Jano. Ulak basil chiluk inilo beyuhel el makia nikon beyila ya bayantu yucateco bino shimbal tu no lumil Quintana Roo tijelas kuchililo tu mentos nabing ichilek ino bheloba tu jejelas kahilo lukhalka nabil Quintana Roo más de 8 kilos 7 kuchumako bini ola le kubetko tung pexilo más kuyensa lutohol bahush ubing makte kuchilo bino ya yantu yucateco be kubino ichilek inilo bheloba Yarima Jasmine Barrera que alikek abetun shanle u pexil takashik mak shimbal ichil uno lumil Yucatán weye yanula bash hatsustak kich kelentak tashan kaholt bil beyuyalik letio tiwatush kuchilil ti Yucatán waya mashukat bin shimbale heshe beitax taktile behla beila taktu sutukil samal upahta lutak pahal shimbal te jejelas kuchilo he kawi geshelo telu big mac o shimbal ichiluk inelo bujel el maca manal kapelu millón del maco con un joco shimbal jejelas tushilo yoko mana 29,000 1 millón de pesos tak en un pec con pex bil bello ichile meyahil gelo le chachopa ka wilkesha tu kahil isamal utaleti leti etu shonetsap el no chimpol leti Renata Sarey González Loria leti isamal el takpa ichilupelo ketlamil tunshan ichilme chupalal Taktashe Tusholo, tu Kahil Cartagena de Indias, Tulumil Colombia, Takpaliti Chilequetlamila, tu Nahal Talequetlamil Gelo, Yakachimak Olalti, tu Mentushan Yabachbalu Pahtalu Kanikle Mehem Paralobo, Hebistun Lehela, Kestun Yamakiali, Kelebalo, Yamachmalu, Bandema, Kutakpate Lutak Muktal, Bishuyolil, Utuchan Chupal, Chanshipal, Ikilutak Pahal, Tijelas Basho Kubeta, Tanshe no Lumil. Chelebajin 50 Walkila, Wemikilbay Samale, Tushulaku Zabala Hueltes Bashko Yuchul, Oye, tu cuchil, yete tu chicul, tele Yucatán.